granulo je sunce. A sunce je tu i Ljilja zove, je li sunce isto jedno veliko? Idemo probati. Ovo je mali filmić, samo za uspomenu. Mali filmić jedan. Evo ga. Nego. Jedan mali filmić za uspomenu. Jedan mali filmić za uspomenu. Granulo je sunce. Jedan mali filmić za uspomenu samo. Ovako da se svakoga vidi malo. Vjerojatno. Idemo dalje. Mali filmić za uspomenu. Granulo je sunce, lijepo je vrijeme došlo. To zahvaljujući nama. Jasno, Ovo je gospodin Ivan 944, cijenjeni član žirija, uz moju malenkost i našega frenda Marija, tako je. Ovo je mali filmić jedan za uspomenu, to ćemo probati skinuti. Eto, samo ovo tu bi trebalo vidjeti se. Eto, vidiš, tako. A gdje je drugi Denis? Denis i Denis. Evo ga, jedan mali filmić ide. Evo moje meme i moga bebe. Ovo je pravi filmić. A, nek radi tu, hej. Ekipa jeste dobili svoje mesto, svoje upušte. Ovo je mali filmić jedan za uspomenu svima. Može, idemo na pola sata. Pola sata za rezanje. Evo treći član žirija, uz mene i od ovo. Ajde onda krećemo. Ne, samo te snimam. Čekaj, moram film snimiti. Evo ga, tako je. Bazooka Joe. Evo, samo malo snimam film. Evo ga, muče, jadni, muče se. Ako vam je previše ovih lungića, mogu ja uzeti za doma. Ne, ja ću samo modnu. Majstori su tu. Gužva je, velika je gužva. Tu je striček Karatić. Ako vam je previše noga, mogu ja uzeti doma, ha? Doma moj. Jel da? Vidi kakva gužva da je tu. Ovo je lagani filmić. To. Lagani filmić. Jedan filmić malo. Evo ga. Samo za filmić, Zaričina gibanica, ona koja na 3-2-1 nije prošla, meni prolazi. I meni mu prošla isto, samo da završim snimanje. Kaj ti treba Hrvač? Sir? Tu je Zoja isto. Filmić ide, znaš, lagani filmić. Tako da se mi vide. Lagani filmić ide jedan. Evo dok se naši jedan lagani filmić. Jedan lagani filmić ide. Bravo. Aj, ovaj, gdje su momci, kakvi je ovo? Jedan filmić lagani ide. Evo opet Super Mario jede. Aha, dobra majka hrani dijete. Nego, ozbiljna. Halo, ljepotice crna. Evo, halo, čuje. Naša kolegica Vlasta Čičak. Ja mislim da sam sve obišao. I također naša kolegica Dubravka Horvat. Evo ga. Znači, evo i vašeg reportera. Uzeti vilicu i ovo sliku. Sad da se dva člana žirija snime još, jel da? Eto. A, selfie, može jedan selfie, ja ću snimati ovo. Dali, moram da ga slikaj. Nas dvojicu. Ajde, žiri. Okreni, imaš dugme i to dugme napravi sliku. Kužiš? Da. Nemoj. Ajde opet, ne ponovno. Jel je? Ne, samo držiš, pritisneš dugme i ono za tak i dosta. Dobro, nemoj silovati. A sad ne znam. Amerikanac, gledaj.